Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav z Lendave, prisrčen pozdrav z Lendavskega športnega parka. Nadaljujemo z nedeljskim sporedom v prvi slovenski nogometni ligi in pred nami je zelo pomembna tekma v boju za obstanek po obračunu Domžal in Brava, torej zdaj še obračun Nafte in Celja. Domžalčani navkljub številčni premoči niso prišli do zmage, končalo se je z 2-2, videli bomo seveda rezultate v kratkem tudi na zaslonu in ta rezultat je še kako razveselil Jožefa Božika in vse njegove varovance, pa seveda vse v klubu v Lendavi, tudi navijače, tu sicer rezultati tega kroga že odigranih tekem. Olimpija je včeraj prišla do naslova z zares fantastično napadalno rapsodijo, spet nič premagala Radomlje. Prostor desno za Josifova. Nikita Josifov si je lepo zaustavil žogo, vendar vse zaenkrat še ni tiste hitrosti v igri. Zdaj morda priložnost za Delorija Šobeja. Sijajna parada Žana Mauricija. 13. minuta, prva nevarnost pred domačim golom. Celjani in sicer v 14. minuti. Kvesič ali pa Logan Delorije Šobe. Francos tisti, ki je podal, Edmilson, priložnost in gol! 14. minuta, če ni šlo v prvo, pa zadetek potem ob drugi priložnosti na tekmi. Za Edmilsona je to 6. gol v tej sezoni v prvi slovenski nogometni ligi in zdaj zagotovo slavijo tudi Domžalčani. Celjani do vodstva. Ritem igre na začetku ni bil takšen, da bi se zdelo, da bi lahko bili Lendavčani hitro v težavah, ampak tule niso uspeli ob kotu razčistiti in Edmilson, ki je izvrsten v teh situacijah, pokazati več krvi, takoj pa seveda sporočilo domačemu strategu in zdaj bodo ti vzkliki še glasnejši. Vodstvo z 2-0 za Celje. Krasen zaključek je bil to, zadovoljen tudi Luka Kolar, čestitke Anom Čidiju za njegov prvenec. 2-0, no, zdaj pa so Lendavčani v velikih težavah. Šestnajsta minuta, takole je Čidi prejel podajo, ni bilo dovolj agresivnosti ob krilnem napadalcu. Šved je krenil proti golu in potem tudi zaključil z desnico. Ne navdušuje. Res se zdi, kot da so v nekem velikem psihološkem krču Lendavčani, ki so že 7 tekem brez zmage. Zdaj znova trpijo Josifov, prazna so vrata in tole izkoriščajo Celjani. Tam je bil Kvesič dovolj dobro postavljen gol v 29. minuti. Tole je zdaj že spomnilo na finale pokala. Kvesič do svojega 7. zadetka v tej sezoni, 8 asistenc ima na svojem računu. Tule so se poigrali z obrambo Nafte Celjani. Ja, če se je zdelo, da je potrebno pohvaliti Bravo za visok nivo resnosti na tekmi z Domžalami, lahko to zdaj seveda potrdimo tudi za Celjane, da ni junaka danes pri Nafti, ki bi lahko preprečil to zmago Celja, ki ima novo priložnost. Celjani se poigravajo z Lendavčani, 30. minuta, 4-0. Tokrat Josifov, kakšna katastrofa bo, vse tako se zdi danes doletela Lendavčane. Ob tistem remiju v Lendavi Nafte in Celja je Albert Riera dejal, da če bi Lendavčani igrali vselej tako bojevito, kot so takrat ob začetku decembra, da zagotovo ne bi bili v boju za obstanek, ampak danes se zdi, da so varovanci Jožefa Božika na zelenico prišli z izobešeno belo zastavo. Ni bilo tiste energije že od prve minute, Celjani pa so to s svojim viškom kvalitete tudi med tistimi, ki ne igrajo največ. Celja, Josifov,
Kvesič teče v prostor, Josifov bo šel sam in priigral je prosti strel. Tu bi sicer lahko podal Josifovu, no Nafta pa ostaja z 10-terico. Tojčič je storil pa milo rečeno neumnost. 53. minuta, Tojčič je izključen. Kvesič, gol! 54. minuta z mojstrovino Marija Kvesiča je v mreži Žana Mauricija odjeknila petarda. Kako natančno je tu Kvesič izvedel prosti strel. Vidimo, kako vse skupaj slavijo gostje. Tudi kapetan Kouter zelo zadovoljen, nemočen je bil Mauricio. Mirno ostajajo pri posesti gostje, ni pravega pritiska. Bomo pa videli, kako bodo zdaj s to pomlajeno zasedbo uspeli napadati. Nevarna podaja pred gol in tule je petarda. Asistenco pa je upisal debitant. Krasno je odreagiral Gobec na desni strani. Njegov oče se je podpisal pod 37 golov v prvi ligi. Odigral tudi 2 tekmi. Tule je zdaj njegov sin. Le nekaj trenutkov zatem, ko je dobil priložnost, 3 minute po vstopu upisal asistenco. Tudi Škinas je zadev. Gobec pa torej z asistenco 6-0. Lesjak bo zapustil igro pri branilskem triju. Zdaj pa napaka, Klaus ima priložnost za časten gol in izkoriščajo. 85. minuta, zadetek za Nafto. Tole žilna nagrada za res katastrofalno odigrano tekmo v boju za preživetje. 5. gol za Klausa v tej sezoni. Še enkrat lahko opozorim na to, da so imeli v svoji zasedbi v tej sezoni pri Nafti Harisa Kadriča, pa so se mu odrekli. Rok Pirtošek, po takšni tekmi je težko karkoli reči, ampak zdelo se je, da že sam vstop v obračun ni bil na primernem nivoju, oziroma da se bolje izrazim, da ni bilo tiste prepotrebne krvi v očeh, ki jo potrebujete v boju za točke, v boju za obstanek, sploh proti takšni ekipi kot je Celje. Ja, res je. Tam smo od prve minute bili slabi, prejeli smo lekcijo profesionalnega nogometa, kako se igra. Na takšnih tekmah ne daš maksimuma, da nisi v duelih, da nisi dovolj agresiven, ni v redu. Nažalost, ja, smo bili razmontirani, ampak imamo še eno tekmo. Zdaj moramo zmagati in upati na to, da Celje premaga Domžale. Rok, najlepša hvala. Hvala. Nino Kouter, kapetan Celja, danes od prve minute do zadnje poglavar, lahko rečeva, vodili ste mlade, potem ko so dobili priložnost, zagotovo zadovoljni z učinkovitostjo, predvsem pa tudi z resnostjo, ki ste jo prikazali vsi po zmagi v finalu pokala. Ja, res je. Moram reči, da smo bili zelo motivirani za to tekmo. Rad bi tudi čestitev tem mladim igralcem, ki so stopili v igro, pokazali so talent, da si zaslužijo biti tu zraven nas. In res, čestitev tudi ekipu na 3 pikah. Pokazali smo res, da smo dobra ekipa in da smo si zaslužili danes še kakšen gol več, ampak da smo zmagali in to je to. Kaj reči o samih zadetkih, spet nekaj lepih akcij, tudi mojstrovina Marija Kvesiča, najverjetneje ste uživali, ko ste vse to spremljali, pa tudi pri nekaterih sodelovali. Ja, res je, moram povedati, da res vsaki gol je bil izvrsten in ta od Marija je bil res poseben, z prostega strela. Saj seveda, on ima to lepo, fino, mehko nogo, desno, tako je, no. Škoda je edino malo, da smo ga prejeli, da nismo držali v zadnji clean sheet, ampak dobro, nima veze, gremo dalje. V nedeljo nas čaka nova tekma, zadnja, in moram dati vse od sebe in to je to, da zaključimo mirno prvenstvo. Nino, najlepša hvala. Hvala tudi vam. Mr. Božic, don't take this the wrong way. We talked before the match that you need some sort of reaction. You weren't satisfied
with how the team managed the pressure in the last match, but your team didn't start well today as well. Yeah, it was an unlucky situation before the first goal. After this set piece, the rebound found, unfortunately, Edmilson. It's in the game. It happens, but after the first goal, it was really fast when the second came, and of course after this situation, Tsaya just found their flow, and they followed the flow, and they showed their potential, they showed their quality. We know this is a good team. We saw them on Wednesday, and they played on the same level with a different team, with the different players, but they played on the same level like on Wednesday against Koper. You are still alive in the relegation battle, but you need help from Celje in the last round, and you need the victory in Maribor. How will you prepare for the last week? Or you want to not to be the last week in the season, right? Yeah, of course. This is how we prepare, that we want that not would be the last week. Of course, now we have to do something big in Maribor. This is a big challenge, but I think we will take it, of course. Yes, it's not easy, but we're still on the game, and we will fight until the end. That's what I can tell you. Mr. Božic, thank you. Thank you very much. Mr. Arteta, I am sure that you're satisfied with the performance. Excellent in the first half, in the build-up. How did you see anything? I think we made a very good first half. We control the game. We do the things that we practice in the trainings. So for this part, I'm happy, and I think we were better team than in the first half and almost and in the second half. Because of this first half, the young players got the opportunities. Are you satisfied with their performance? Of course, it's not easy for them to play with the first team, but I'm happy how they came to the game. Kovic made one assist, the other has one chance to score the goal. Yeah. They will improve more if they train with us, but I'm happy with them. Yeah. The only negative can be the conceded goal. Yeah, there was a pity that we conceded the goal in the last 5 minutes. And we have to improve on this. We cannot concede this kind of goals when we are winning and controlling the game. We cannot concede this kind of goals. One more match in the season, and I'm sure that you can promise to Nafta that you will play at the same level against Domžale. For sure, we prepare all the games in the same way, and as we will prepare against Domžale in the same way against them, for sure. Mr. Arteta, thank you and good luck. Thank you very much.